Football Titi par zanga somni pasari na ngai thavele don ta ila tun naya Norway ya Football League sang bera season bulan tran vele ta chawa chuta chuan FK Brain le bodo in khela gol khat lutin mikhwal team bodo hi sikhat finance chaka he mecha hian mol nei tu FK Brain hi chakzo lo ma sela an goalkeeper in penalty a save fa mi mal taka a che that ema wangin player of the match thlanani player of the match thlanani awang hian player of the match choi moina artui plate li lai mai donga he thil hi mundanga te pokal lo muto in arin om ma se engwangin nge player of the match choi moina atan artui an pe ngoti hi zona kan nei mai thei hemi chungchang hi toite in seifia talokila Norway Rama Football League sangber hi sponsor tu anom thina tungtuma po hian sponsor tu neu anom nuala chungzinga chuan antual chunga poultry farm arvul lam kalpui farmin a sponsor awangin hemi anin sponsor na kia tang hian player of the match choi moina hi an siam ta a antual chunga poultry farm sponsorship te atangin player of the match choi moina an siam tak mewa wang hian player of the match choi moina dong tu te hian artui hi an dong ta zelani football manga in alna chau lo po in fiamna ki sang sanga hian sponsorship hi aom thina a sponsor tu te azirin in alna ming thi dang lamte hemi in alna chunga mimal che tha te choi moina thleng te hian ngong anei thei thina Norway Rama po hian in elna sponsor tu awangin player of the match choi moina hian artui an mangta ani Peter Crouch hi angal ve khop mai Liverpool a khellai khan Rafael Benitez a shon thina ni kha khati lai khan Christmas lying Christmas putar lema in thuamin lema changa chuta chuan an team manager Benitez kha khati laia al pui le angur thin Jose Mourinho le khabu ngei mai apeya chu le khabu chu Premier League ka champion dan kong in ko hmuna ani he thu a soi nu hian abula ding Liverpool player thin vek joy kolan lo chang le tin Benitez khan a chiar ngai me lo tin alo soi zuya anni pahni hian Spanish manager Benitez an ka ve lak footballer te hi an lo chengei om ve thin khop mai Manchester City squad hi an upa ve tlang ta dewa chu wang chuan an result ta po langin an hniam ve ta deuh ani ti in soi ani ta fo maya he thu hian a thleng thui le City midfielder Bernardo Silva point lo thria in ani hian fans lamin an soidan hi angai theilo hlea ti hian soin tuna hian tunge upaviau to an ming min hril ru ke hi kum somthum kania Kovacic po kum somthum ania kum somthum paru kan latling lo ke ni hian thali vel thalo takin kan manga chumi awang chuan rang takin choble chil deuh thoin kan upangal ta amo chu wangin kan squad au patalu tuke tia soitu te hi chuan football game hi an hrathiam lova an khel ngai lo bok tiin a soi Silva hian alana angreng hlea City squad hi upa ti tura ada lovani Inter Miami superstar Lionel Messi veng tu bodyguard fit zet mai Yasin Cheuko hi MLS lam chuan khelmola alu an phalsak to lova ama chuan khelmol sira omin Messi ven himna athoka uluk takin rirupe takin ana athok thina ni kha tuna ero khatianga khelmol sira lovei ve chen kha an phalsak to lovani hemi chungchanga hian Yasin hi alom lo hle ti hian soin ke hian Europa kum sari hun ka mang towa chuta chuan khelmola boipui nga mi paruk chau kalatong USA ve thung hi chuan thlasom ni chau hun ka mang chung hian khelmola boipui ngai mi som paruk lai anom der to chu wangin boipui ngai lian tak a omani ke hi boina kanilo Messi hi min tran pui tir mai ro heli khi ka ngai na a kan tho ho po atul atiani Messi bodyguard hian khelmol sira tang ngeya Messi ven him na thowa khelmola tlan lut boipui ngai angchi te arang theyang bera then fai zung zung zela duwa ma se thunei tulamin an phal sakta si lova alom lo hle English Premier League ka khol thar lamhan ngai lo man ani vele don ta a chu semi automated offside technology anti hiani he khol offside le offside lo chiang zeta lan tir thin tu hi Premier League lam hian April ni som pahni match day somthum pahni na atangin an mangdo na an man masak ber na tur hi Manchester City le Crystal Palace in khela ani he technology chungchang hi chu video shanin kan lati chuak tura ngai ta ila chu wangin tuntuma hi chuan a soi zawna le chip chiar taka lu chilna lam kha hoi talovila a shanin chiang kwang deuh takin soifiana video kan lati chuak don nia Europa footballa thunei tu sang ber UEFA chuan season kal mek zowa Chelsea Football Club sum an chingfel dona
hei wang hian Blues hi hrem tok thei din hmuna an ding Chelsea hian kumsan hi somni pahnih khan an hmeichhe team an hrala an hralna chu tuna an club nei tu tot boli company Blue Co ani Blue Co hi tot boli Clear Lake Capital Mark Walter le Hans Jorg Wisten anen kol mek niin kumsan hi somni pahnih khan Chelsea FC hi an leya an ni hian Chelsea hmeichhe team hi an leya wangin Chelsea FC in thotania report an tarlana Blues hian pre-tax profit par mangteroi za somni paret point pali lai an neya an sumdin hmun a thalama in her antana chanchin lom omani Chelsea hi kum in January thla khan sumlama danbo chena chungchanga filim jinga telin danbo chelo club jinga mi an ni ti tarlan alo ni towa ma se UEFA lam chuan a hranin anen dik don Chelsea hian an hmeichhe team ba ka club hotel pahni an shalani kha khamia tanga suman lak lu kha pawn makteroi somsari paruk point paruk lai ani ma se financial rules sa kum thum chunga club sum chevel chui turania chuta chon kumsan ni somni pahnia an che lang na hi atela atel chan chu kumsan ni somni pali jun thla le amalam zong kum thum chin huam kha anen dik dona Chelsea hian pre-tax profit nei nualin in soima sela UEFA hian an chui vele anga diklo a oma dan an bo chiani chuan Chelsea hi an hremang ma se Blues hi an filim chuan hrem an nilawang financial rules hi Premier League le UEFA hian a hranin an neya Premier League hian kumthum chunga sumlak lu le man atanga chutin an lak lu aya an man atam zok na pawn maktadoi za panga thleng an pom theya aya tam chu dan bo chiat na ani UEFA eroin kumthum chunga sumlak lu aya man atam zok na pawn maktadoi somsari panga chin chau an pom theya aya tam chu dan bo chiat na ani hei wang hian Chelsea din hmun hi a hlau thon om mai thei UEFA hian financial rule an nei chungchanga dan bo chia te po alo threm towa kumsang hi somni pahnih khan French club lian PSG pawn maktadoi riat point paruk lai choi turin thu alo peto ani Manchester City striker Erling Haaland kerek liam chu endikani nuwa team manager Pep Guardiola an soin kar sarive lai chol thei din hmuna ading Bournemouth nen aning khel tuma in liam Haaland hian season top lam match mabak tam jok a khel thei don lova kar sari a chol tling ani ngat phei chuan season top nai te a chau kan mutoang ma se a liam hi adam chakani chuan kar sari aya ma a kirle thei ani dona chu ero adam chakdana ain ngat dona ni Nizan Khan in elna then khat khal chun zomania chungjinga chuan German club ten elna DFB Pokal semi-final match khelin Armenia Bielefeld khelmuala Bayer Leverkusen an lengluta tha division club hian Bundesliga champion team hi mikhwal ma sela division niamzo khel hi gol ni gol khatin an chak he match a hian minisom pasarina Leverkusen hian Jonathan ta mangin man shuaya ma se minisom ni na Armenia hian war mangin an siporan suta first half additional time a Grosser mangin an khung bela first half a gol ni gol khata man shroina hi second half a hum tluanin Armenia Bielefeld hian Leverkusen hi gol ni gol khatin an neya third division club hian final anin pet kaita ane ti hian German third division club Armenia Bielefeld hian German Cup a final lut tur hian Germania Football League sangbar Bundesliga khel team pali lai mai an pet lata a final lu phu khopin round sang hi an khel tha ane Nizan vek khan Italia Coppa Italia semi-final match khel niin Empoli chu an mikhwal Bologna Institute final neya mikhwal team ta minisom ni pathumna Ricardo Orsolini jong gol masroi khungin heminu hian Dalinga an minisom ni pakwana le minisom nga pakhanna khung bela Bologna hen har salau takin Empoli hian neya ti hian second leg khelani huna an mani khelmola Empoli hi Bologna hen an mikhwal vele anga chuta chon sithum faya masroi sain Bologna hian bulan tran theidon ane Nizan vek khan Spanish club ten elna Copa del Rey semi-final second leg khel niin Real Madrid in first leg a sikhat faya an ne Real Sociedad an mikhwala in khelmunam taka hian goal riat lai alut minisom parungna mikhwal team Real Sociedad hian goal khungin Barenezia chuan masroina goal hi khunga minisom thumna Real Madrid hian Vinicius Junior siam sakatanga Enrique khung mangin an sipur hian sut heminu hian goldang lu bel theilok lovin first half a goal khat ve khungin anin ne to ka second half a ero goal ruklu belin heta hian minisom sari panina Real Madrid defender David Alaba jon anlama tilut palin Real Sociedad hian man shwai vele minisom riat na Mikel Oyarzabal Sociedad tan khung belin goal thum goal khata nufual nuwa Real Madrid hian minisom riat panina Jude Bellingham mangin an sipuran su thena
minute somriat parukna Aurelian Swam minute chuan khung bel vele bokin goal thum ve an nei nuwa goal dang lu bel to don lawe moti nuin minute somkwa pathumna additional time a Mikel Oyarzabal bokin Real Sociedad tana khung bela hun top zuin mikhwal team Real Sociedad hi goal thumin an chak ma se first leg a Real Madrid sikhat faya an chak to wangin in khel pani belboma goalie ve an neya chu wangin chak jok anam lova extra time minute samthum an khel chun zom heta hian Real Madrid defender Antonio Rudigeran goal khongin goal dang lu bel talova Real Madrid le Real Sociedad te hi second leg a hian goalie ve khongin anin he to ka ma se Real Madrid hian first leg a sikhat faya an chak to na mangtang ka in khel pani belboma goal nga goalie in Real Madrid hi an chaka Copa del Rey a final anin pet kai ta ane France club tein elna Coupe de France a po semi final khel niin heta hian Dunkirk khel mola PSG goalie goal nin an chaka Paris club hian Arsenal lian tok lovin Ousmane Dembele goal ni khung le Marquinhos le Desire Doué te goal khat ve khung mangin Coupe de France final anin pet kai ane France club lian PSG hian season kal mek hian mang thal leya tuna hian in elna an khel zonga champion base seina la nei vekin Coupe de France a final anin pet kaya champion no moi an base seina asang leya League 1 a champion chiang kluk deuh thoin an din mun a thamek boka Champions League a base an la nei chun zom boka chu wangin PSG hian season kal mek a in elna an khel zonga champion no moi choi base seina an la nei ani Nizan ve khan English Premier League po khel chun zom niin Wolverhampton in an mikhwal West Ham sikhat fai minisom ni pakhat na a Jordan Strand Larsen a gol khung mangin an neya Manchester United ero chak zo lovin Nottingham Forest khelmola an tlom base phak baga season mang thale season mang chetakin machona hian minute nga na gol lutin Nottingham Forest tan Manchester United player Louis Anthony Elanga an gol a khunga United hi an player Louis gol khunga wang hian sikhat fain an tlom ani Elanga hian iet som sari vela thui bola tlan puya United player Garnacho an hnai man le ma sela adang zo lova Patrick Dorgo le Masraoui ten andang theilo zui bok nen Elanga hian solo goal thatak akhung ta ani he match a hian United hian ball changtam zokin goal sat po tum somni pathum lai an neya tumru goal zone an pet bok ma se hun tha nei tam jok chungin amoran bok fu theilowa point lo chuak zo lovin an hota ani ti hian United hian English Premier League season kal meka match som thuma tum som pathum lai tlom tlingta in tum som chau an chaka tum sari draw an nei bok match som thuma tangin gol som thum pasarian khunga an gol khung ain an chua atam gol som li pasari lai an chua tling to hei wang hian United hi English Premier League season kal meka par match ha lakin match tina goal khat point pani zel khung angan nia match tina goal khat point pathum pasari zel chua ang an ni bok average ha lakin match tina goal khung ain goal chua an nei tamani hei hian an che chiat zia atifia le United hi league a season khat chunga an tlom tamper tum chu season masa sangni somni pathum somni pali season kha nia kha an record English Premier League season khata an tlom tamper record kha an ni rual teu ta le Manchester United hian season an man that lo ema wangin an team manager season bultan tu Erik ten Hag an bana Portuguese manager Ruben Amorim la lutin November thla khan an ruai tana ani kai hroina hnuaya hian match somni pakwa United hian in elna sanga an khel tlingta a tum som pathum chakin tum nga draw an neya tum som pakhat an tlom der to United hian goal khung an har sat leya nipui transfer laya an lak lu Joshua Zirze English Premier League season kal mek match khel kim vek hian match som thuma goal thum khungin assist tum ni aneya ani hi nipui laya United in palmak tue som thum paruk point panga senga an lak lu kha niya an lak lu chan golero apai tam tari lo le ani baga hian Rasmus Højlund kumsani somni pathuma palmak tue som sari pani temeu senga an lak lu hian season kal mek English Premier League ka match somni panga khelin goal thuma khunga assist tum khat anei tel boka a contribution a chhel le Højlund hian English Premier League ka shim hian match somnga panga United tana khel towa chuta tang chuan goal som pathum chau la khungin assist tum thum anei tela ahun tira tanga tun thlengin base a phak lo ta zelani United ne tu Nottingham Forest hian khel som thuma point somnga pasari an neya tebula pathumna an omchun zom ri don ti chiang bokin anni hian season thara Champions League khel ngei an tum leya an khel phak ngei po arin om ta hle Arsenal in an mikhwal Fulham goal ni goal khatin an neya
gol thum lu na match a hian minute somthum pasari na Mikel Merino an Arsenal ma hruaina goal a khunga Merino hian defender pet perin ball gola alu tani Arsenal hian Fulham hi an ngam hle a hun tha po anin siam tam hle ma se hun tha tam zo gola an chan tir thei lova chutiang kara chuan second half minute somruk parungna wanari thlaka an lu tir Bukayo Saka in lar chun zomi minute somsari pathumna Martinelli siam saka tangin an goal ni na atau lut Saka hian hun rei takliam enkola huna man nuwa a match khelle masak bera goal a khung hala niza pakhat chung liam awanga achol nuwa thataka khelmola akir le hi Arsenal tan chanchin lom om atling heminu hian goal dang lut ngal mai lo ma sela minisum ko palina Rodrigo Muniz san Fulham tan khung velein boruak asang zual dewa ma se minute thumba khelbel talovin huna topa Arsenal hian goal ni goal khatin an mi khwal London club vek Fulham hi an neta ani he matcha Arsenal tana goal khung tu Saka hian season kal meka liam awangin match enge mozat khel theilo ma sela in elna sang a khel to china goal contribution somni pali anei tling der towa goal som khungin assist som pali anei Saka hian season kal mek talin season thum chung chu azonin goal le assist som anei tling ta ve ve a asu nu a tha hle he matcha hian Arsenal defender Gabriel ain liama minisom parungna Jakub Kioran thlakin Brazilian center back hi adin mundik tak hriat ani lo awangin achol chen tur hriat alani lova hamstring liam nia alana wangin kar enge muzat achol ero arin omani ti hian Arsenal hian match somthuma point somruk pakhat nein ma hroi tu Liverpool an phak lo na point kuwa ania khel khatin an khel tam thung Arsenal tan English Premier League a champion beiseina la omve bok ma sela beisei asang to lo hlea Liverpool an cheswal deuh fe ngai to in chuta po an mani Arsenal hian result tha an nei zar angai ani zan ina in alna then khat khalchun zom le turoma chungzinga chon Indian Super League ka semi final khel tran ani don ta a darsari le chan ve hian Bengaluru le FC Goa ten Indian Super League season kalmek semi final match masajok first leg an khel don ani anin khelna mun tur hi India Rama Bengaluru Sri Kantivara Stadium ani Spanish club ten elna Copa del Rey po khelchun zom turniin dar khata hian semi final second leg match khelin Atletico Madrid le Barcelona te anin machondo na anni pahni hi first leg ka goli ve khongin anin ne to ka zanina hian chungnung jok omsa lovin Atletico Madrid khelmola anin machondo na ni Coupe de France semi final match ha AS Canes le Stade de Reims te dar sampani le chan ve anin machondon boka Copa Italia semi final first leg match ha AC Milan le Inter Milan in machonin Milan derby kan mudona dar sampani le chan ve anin khel don Hei baka hian German Cup semi-final match ha VfB Stuttgart le RB Leipzig anin machondo na dar som pahni le mini som panga hian match an khel tanang English Premier League po khelchun zom turniin dar som pahni le mini som panga arwalin match nga an khelanga dar som pahni le achan via match khat an khel don bok som pahni le mini som panga a in machon tur te hi AFC Bournemouth le Ipswich Town Brighton le Aston Villa Manchester City le Leicester City Newcastle le Brentford Southampton le Crystal Palace te an nia dar som pahni le chan ve hian Merseyside derby match khelin Liverpool in Anfield ta Everton an mi khwal don ani tuna Everton kai hruai tu David Moyes hian Anfield ta hian hnena ala changmi lova team a kai hruai to te Anfield ta hian match somni pakhat khelpui to in chuta chuan chung som pali zat team atlom pui towa abak zong draw result ni in a team kai hruai te voi khatma Anfield ta hian ala chakpui lova match somni pakhata tang hian goal samthum paruk lai an chua to ane zanina hian David Moyes hian Anfield an hena chan ngei tumin amangai Everton team ngai mai kai hruain aleng lut dona in khelmunam tak beisei ane English Premier League club Wolverhampton chon an midfielder Tangkai Joe Gomez contract zia tharpuin kumnga atan inremna thuan ziak thara kum khadang po sei theina turin thuan thlungtel bok kum somni palimi Brazilian midfielder hian kum sahni somni pathum kum tira khan ain zir chuana club Flamengo atangin Wolverhampton hi zoma English Premier League club tan hian match somriat khel to in tun season a po match somthum pakhat a khel tling le der towa Wolverhampton player poi mozi ngami ani transfer thule ngai thak chun zom ta ila Telegraph in tar langin Saudi Arabian club ta chuan Liverpool atangin kum somthum pahni mi Mohamed Salah lak lu ngei an tum chun zom zela Salah hian tuna hian Liverpool a contract har alaziak lova season kalmek thlangcha contract nei ani awangin
season kalmek zo hian free transfer a laklu thei tur zinga au meka Saudi Pro League lam hian lalu thei ngei tura in ngain anin ring tok zual hle ti tarlan ani melin tarlangin Manchester United chuan Ipswich atangin kumsamni pahnih mi English striker Liam Delap laklu an tum chhun zom zela ani hi parmak tu somliman vel tura ngai ani Sky Sports in tarlangin Newcastle chuan Burnley atangin kumsamni pahnih mi English goalkeeper James Trafford laklu an tum chhun zom zel Talk Sport in tarlangin Brighton chuan an player poimo Joe Pedro le an player tangkai ni me kumsamni pakhat mi Carlos Baleba te chu an manatan parmak tu za an chiar hem maya chu wangin an mani be se tu Liverpool Newcastle Chelsea te hian hetiang za sum the chuak hian an leingam don MT hi achiang talo hle Football Insider in tarlangin Portuguese midfielder kumsam thum mi Bernardo Silva chuan tunipui transfer kongka hon tura hian Manchester City chuasana English football po chuasan adua chawna thar ma chhona league danga insuan aduani Italian chanchin bulian ten tarlangin Arsenal, Newcastle, Chelsea le Manchester United te chuan Serbian striker kumsamni pangami Juventus dana khelmek Dusan Vlahovic an be sei mek team talk in tarlangin Newcastle cha Liverpool atangin English midfielder kumsamni pakhat mi Harvey Elliott laklu an tum don Spanish chanchin bulian ten tarlangin Chelsea chuan Villarreal atangin kumsamni pahnih mi French striker Tierno Bari laklu antuma amanatan parmak ture somthum pathum point palivel sen ngai tura ngai ane code offside in tarlangin Arsenal Newcastle Nottingham Forest te chuan Roma atangin kumsamni pangami Ivory Coast defender Evan Dika chu laklu antum meka ani hi parmak ture somthum pathum point palivel senga laklu thei tura ngai ane Sky Germany in tarlangin Crystal Palace boss Oliver Glasner chu RB Leipzig in season thara an team kai thoi turin an be sei chun zom zela kumsom ngami Oliver Glasner hi Leipzig lam hian an dor mek ani team talk in tarlangin Crystal Palace and Frankfurt atangin kumsom ni pahnih mi French striker Hugo Ekitike laklu an tum velea ani hi Arsenal point laklu an tum ania Palace an forward Mateta hi tunipuya hian an chel zawlawani chuan Ekitike hi laklu ngei an tum don Ole khatichin kha tun tuma football Titi kan ngai thak thei chin chu nile photro se